Chung television zana ba megoita Thornway asai banjai bu zengru na charuk tingsanai timik tong chamje the People's Chronicle khani the Tamenglong Times kabi sumicham megoina khang pain da lone cham damba damba mai gai khang tholiu phok mai The People's Chronicle song kabi sumicham ko ko mahilawe buru na chanai daw Manipur ko zat kanai tong latlu gainari subam melam chu zeng mai phungwang khang New Delhi ko di nai nung tai meeting bam kan the Manipur ko dengue anau mai hai ka singai ku ranaba me Zengre Health Department rina task force team akha jausin gut khang ka sem kan the Ina Manipur tong MP Dr. Bimol rina New Delhi ko Manipur tong latlu lam ko ka phian khang meeting bam kan mai tai chu jang mai phungang ni mai lam akha chin sa mage ruling coordination meet date na sa kan the Dalanai tong meeting ko ta Chief Minister Biren Singh akhani Union Minister Amit Shah gong gaza mong mai ta Congress tong State President Mega Chandra rina to bizeng gaza ma tong cho tuna nuni makmai sa indau kan the Phuam ka singai Marina kaw kan mai total shutdown Black Day rina kabam azu kaw kalulung tong tandon goi ka biu ba me tuna chamrui tithai Lebanon kaw ri suba mai lung ko hai na ka sing ching padai imbu na display su kan the tuna UN Children Agency rui sapat kan ne The Tamenglong Times song kabi sumicham Manipur ko 2016 kum district kathan sanai kasiam kan maita lagandar o tuna United Naga Council UNC redeman suba mai lat bam tai asai lon hai cookie zo form rina machong kan the National Highway 137 ataw kathan tanba mai Tamenglong to Mahu Chenghai National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited rui tan intake ba mai ta hai Naga People's Front rui lungkadan mai sa indau kan the Dalanai tay cookie zo martong MLA nun New Delhi ko Union Home Minister Amit Shah ta aryukan the Manipur ta India bangko tigulong mai timik ta nuni mong mai tong protest Dalanai tay takai kan mai zangroi Imphal kai dai tong lulung tay rim kan te ban tay lauthon karuna zimang kai me phau takai kan ne Arunachal Pradesh tong government tong ladin thelai na Naga tu mai zan hai Tirap Changlen Khatni Longding district athum ko official users ko rui Lagan khang laddan patkan mai tai Global Naga Forum rui tanna condemn sukan the Kabang takai mesuna mai goina khang sports ang chamni pain daw lo ni ataw takai na bam mai UEFA Nations League ko hai Germany quarter finals ku kan the Manipur tong taekwondo team Pondicherry thang taekwondo championship ko akhiam khang tat kan the Team Chuina Charuk rina under 16 boys Naurem Raj Ningthau Singh Memorial Trophy ko akhiam puni Chandel Super Division League Dalanai Tarui kahokan the Double silver medalist Sonam Uttam Masker ISSF World Cup to final ko silver medal lakan the Argentina le Bolivia World Cup qualifiers tali ko tai Argentina rui Bolivia ta 6-0 ko ngamlokan the Kamaisuna megoina khang ting nai lamni pa in daloni asai banjai bu zengru na charuk tinsanai timik tong cheng hai 28 degrees Celsius to 16 degrees Celsius naina ba me nai mikrina 5:15 AM to 4:49 PM naina ba me athuan tong cheng hai 27 degrees Celsius to 19 degrees Celsius naina ba me nai mikrina 5:16 AM to 4:49 PM naina ba me asai tong kabisu me chamtu haukre na ngalo the zana ba me goita thon ku the 能眼望求救。